ban pensuk gi ginong song shinong ka than lom paring ha kapang ka shitom na kalyang MLA ka Shillong South ba Shanbor Shulai ha ka steps ngi thoding ula let ban jurem ya ka jingpen terai ya ka mini hospital ha lom paring ya ka bala mang bantay ha ka jinglot ka ban reklor duna ha ka ni ka jing jurem la don lang ru ki director na katanat ka kot ka kya kumjo ki officer na katanat PWD bat ki we uba Shanbor upen tip ru ba ki kmi lenti ba ya ka ni ka mini hospital ba shipau jing thia on la ban pleno hau nai lor jong usnam ban wan la ya thu ru ba halaban dispensary pan kayo kumba san pholak ai na benta ban penbha ban maramat thamai ha ka ni ka jo kasngi uba Shanbor ringkat ki officer katanat PWD kila letru ban jurep ya ka surang ki bala shna ha ka jaka ba ompoi perkhan ban poi surang ya ki bala mang ha ka jinglot ka ba lai klor sanpu pralak tingka kini ki surang ki kenthop ya ka surang na jingkieng kong nora nyota bat ba ikin ro dengdo hado ka surak PWD ha dobi ghat bat ka weipat kadai ban shnai ka surang na jurang kakshat na jan ying ilit kong kiu karwan lang shadow ka jingking PWD halowa lom paring Kadika step ka ba shit ka ba saat ka ba ha soban ay kublay prekrat ba ay ni si ba ha ni lum lang gubne ang si ba nan jurip ya ka mini hospital la no mini hospital kaban aji munto ya ginong song jong ka lum paring pelun baro ko ay kabolong ka sinong ka ba don ha try jongu kejat jong lum silong te daga jingi ay jong jong ginong yalam sinong di dorbar sinong jong boro ar dorbar sinong ay kublay lang iba HB lang HB walang may kot ba boret rong ba sinong opol paring baleng rong rum sa presiden jong lum paring sports club kumjuro iba ba don ka star sabong rong ba sinong jaga daga luar lum paring ba reston sabong belum sekit sinong boro ki rang ba dong jong ka opar ka luar lum paring baleng dan lang bat ru kumju ya iba Eslitep balong executive engineer to Blue D Road iba en lengdo as assistant executive engineer iba hujon iba long junior engineer but he official jongka Blue D department health department pro lewan lut naki section repair kunjur in kalian director district medical and health officer pro officer pada kalian kerja di engineer juga engineering wing ru kalian lang kontraktor tingwan jurip patkat kum gaji jurip penta kaski kalau ba agak jingkua kalau begini penstat no kalau ba mo lana kada ke mini hospital ka ba kumba kada na provision kan don school dia but lana don kono kajing mensau lani bakha ba pun lani kada no kajing mensau ba hor ba tu ba stom kendet kat pakilet nang na cha ka jingai ba du kumba chi ho karar kilometer nang ne ban let boy civil kan yarap bahang ne kalau kijing tia emergency case kalau lat petia bersumar kerja ya ki ban ya dai ke cingim duki hagi nu kijing pang sistem ni kendu ya ka mo ya kan nu ka jing mensau ngaso ban ai kuble and ru ya baru ki prolog ni press printing ke press bat kumjur khamtam kumangalong menne ya gador barsunong opar lumparing bat luar lumparing bat ka lumparing sports club kaba hakitay sistem ki bladep hapor bengiawan ke joint inspection ki initiate kadon ke provision nang tu kaba ngaso ban ai kublay ya ka dorbar sunong ka jingpe jingai jongki boro ar ki dorbar sunong ke sports club ru but kinong song jong ke luar lumparing opar lumparing boro ki blay sunong tilang ki blay keben lang ba ban ai sobha klem da siu ya ka jaka free of cost kumong pareng nriu 1000 square feet tam ila ai yang ka jaka health department but ru kajian tray lang ila initiate but ngaso ban ai kuble ko buat hindi mangala layu itu proposal ngilayu itu kot jaka puta ngila penbiang dengan dolar bersenong ngala submit sega government ngala rungu chief minister but la recommend nung tu
lapa no hat ko puan kerma pa GM sangma bolong health minister te kala proses ka DPR kili ya penkre na yang juga health department te ka sopan ai kubleiru ya chief minister ba kontrak sangma wala ai recommendation sha health minister ngai hat ko puan ba GM sangma but nalapoi ka file hakaji di sha shipela nga mga kumu MLA jangan dekat han baru buat James sangma kumu health minister Kapur ang tu diu rai recommendation kepala khot lang yuri top official jong health department bala recommend bala sanction la sanction ye kena ka mini hospital bar kumjur ye kata hal dispensary halaban dekat total jong kana health center haluparing berkatai ka renovation ya katai ka Laban State Dispensary halaban kawai naki dispensary kibala established by the then British government dari kerja dispensary ke batau na dupur paring kane kumtu raso panai kublai biang ya kalian ke health department ru badan cidanya kopor dia inspection kubdo ban ban extend yaki room, yaki kamera, ban extend yaki quarter, ban extend yaki cakabu kali dengan sopan ai kublai ba yaganeru nilayu sanction lang hat kapur kabal akot saka sanfolak but total yakane halum paring bar halaban state dispensary naka health department kalau long driu kurur khat lailak new driu hajar kedai spasau te hadin jogane karena kalau ngejerap ke bakrau ngaso benaingu ublei ni kejing aibor ke jong yangai ginong sunong ya ginong yalam sunong na duk dorbar sunong kumjuru ya kini ginong yalam naki nak liang health department na duk doktor ki director ki mo ki engineer ki official na ki engineering but poro ki official ki belai stroke tilang ba ban penurung bar hakane ki inspection na liang jong pawad yang kum active engineer but ki official contractor ru kilai ka assurance by September September kan long functional no kerang bakan ai no ya jing sekri jing sumar na mata ka ka kia jing pai ba kumu MLA ba kador bar sunong ngi pet ru mo na bata ki kan ki bala ai na mata jun kam na do ko umbam umdi na do ka surok kinti skin jin kam jing pai ba kana ka indoor stadium kalalong ka indoor stadium kalalong ka jupok post new kana hang ka sanbor sulai road ru kalalong kada kini surok mentah kita sartli kabangin selit jengok ba kepludi mentah ki ongoing ke construction kada kabanian na kaban beteng na ying joy kong norah nyaw tar lungba katay denik building kisad ba po ba connect ikatay po mo nay kaban poy salaban bar kawai bakatay na dining ba buot kaban liat ni kong kui karawan lang bong payung play kan dia itu ni bai kan puai ha do ko saj ba po itu dong song satu di bukli layo ya ko surap na sa try na turu kila suk bandung kali hayeng te hakabade ya pludi kini ki artli ki surap kada ka saj ba po kada ka badik pansinay kada ka surap na yung Komora yung tatu itu karena kalau kerapoy hadu arkur saupulailak arkur kundai dan senspa ban kada ban kebanian na kisah ba pom na yung kui karwan lang ban poy hadu lorong paring hadu kisah ba pom kada kalalong sikrur kat saulak saupuar hajar te habagi khen lang ka health jong ka health department ban ka PWD department total ka poin riu krur New Parlak Raja South Pasau saya sisin dengan sopan ai kublai biang ya chief minister jungi Sri Konrad Sangmaji kumangalaong ba nadu kasi ka baslang ban ngadra ya ka letter of appeal siya chief minister hang tu hi klem presiden mula recommend ngalapoi pat apo check department ban budin siya planning finance but haka bakadu ka poy haka mara jong health minister ba jim sangma nga so panai kublai ya bilale ba haka dia disha pergi officer jong ula ay ka recommendation ban sanction
ban sanction ya ka scheme nga nagale ka prudi nga so ban ay kuble ru ya iba prestun tun song ko PWD minister but poroki official but ki engineer jongka PWD department hakaba ila ay ka strong recommendation ban sanction ni scheme but menta kapasa kalau ba natra udah sudah perluan mo nagale engineer balitem Maria Trace to ban mendoan ba ujon ban umre si sudah perluan mo ki ekonomi lah lala ban ya inaugurate dok kang bagi pai ba kila ban terungkam te mentah ka jialang sai sin ai kuble api ban sai sin ai kuble sedang kumai ada Christmas bak sedang kumai ada aduan kang ba winyo ya ka jiksu kejingsan winyo ya jim babu pai winyo ya jim babu pat kebakia bakin rakhiru ya ka Christmas dak mensim juga jing summer ke daga mensim juga jingkemen akaba ublay terkerat or Jesus Christ pun kerku yang ayah pi bar ki begitu mu ka jingim juga man kasni kilong ki bayai be ti balong bencam kilik sama Thank you.